Voice of the people. Ngakam le bakla. Ngada ban pentau akmat ke media. Barang le bakla ngakloi ban tem kiko siu, ngakloi ban pan mak. Rekim nut ban khot. Kidor ke jik tmu salendet. Naman ngadi upri ubakren, kikwa nangko. Kikwa yes man. Empat ba. Nganum perdem, hangno ru namarkan nongrin. Nganum syar banyalam bakla hakerteng jok voice of the people, hakerteng jok clean politics, hakerteng jok tagaban waibau ya favoritism nepotism. Ani hakerteng jok ban penkut noi ka high level attitude. Baru sautuli ki penkai di bertakadau ngayeng man hakanong rim namargam de yes man nga kaditang ublay. Baba ko banong kitang kowe putang ni kowe kijumut. Lalaki ni politician. Lalaki ni bakam i-judge benrio. Lalaki ni bakam ginong yalam. Kumong iba Churchill secretary. Bakim de ginong yalam, ginong lilam. Kim de ki leaders, ki dealers. Kim de ginong tawan, ginong taw pisa. Dia persusu sai. Butang ni kicikli. Lalaki yang mau adhar, ulang mandatory, ulang madongkam, ulang bakongsan, beri banlebek. Sipini banong ke tingpor bagi bamdon adhar kimlei banyo thabut baik banyo nong makibiang mentah banyo nong mapigi pai ba ki penselang peni kabor ki tiar jo pai ba wanom le kai ko sarkar jela wanom le kai ko sarkar India ya kabor jong upai pa pai ba ki sange perkhat nawakan banang kerendang bang tenrei kuma mangangangit tongit langsia Omaga ketian ngengej akakam. Actions speak more louder than words. Kakam kakren kam jam bani ketian. Makot ngawe di kiramba. Kulai sibo di kiramba beranang ni. Manang kot suat kiwe dia. Balai tak kilom kiwe. Haka kia kasun, haka yop kayem, haka pangkas tom. Haka jenglet tepur rubar kikor yaban kit. Tang kilom kiwe. Syai kiramba. Sosi paiba bani ke jela ke jongi ngibun tak ki serang ngimdon kirangba sosi henrei kirangba beranang ni kidei kirangba ngai ke buro mipi ngai scam bakawai pat ke jengalang lara dokam ban khot ngarong lai luit bentam non pate su ngarong lai luit ngan keren lai luit ngan perkhat lai luit Buat gani aki lai lut, buat gani tawaru lai lut. Lalu kani banyat, lalu kanu ko beta, nganiat, nak beta banem berpiu pai ba, banem kalawai, joki long dien, bat ki pateng ki banwan. Mentala percutu baklai ngah na pengarung BJP. Ngago adu kasgi ko bakado, jong jengring mensia bakado jonga, nganong bakla na kanong rim, bat syua bangan bakla kanong rim, ngan ino yakiki ay baro. Kata kadi kemada ban kular, menbagong manrung BJP tinggi por ngong ken, suar pulai, bala ka BJP ka kular ban pentrai kam, mulai ban kular, ban pentrai kam no, nganrem collection compare, nilayo pa di isu. Dalam day, warsa ilam bakla, kibun kini, ki social media mentah kibailam bakla, ban pentau bria, ban pen soto bakla, ban pen atatian. Ya ubah atel buat nongrum. Rengong ipi tani kawai. Pai ba biye berenang ni por. Berkam tam ki pai ba joko constituency jonga ke 19 jauh constituency MDC mensua ke 17 North Long constituency menta. Tangani kawai ke kular. Nganum le ke kabangan dua no ya ke jing iet ke jongpi. Kabangan dua no ya ke jing syanya ke jongpi. Ngambar ke jing iet, bar ke jing syanya ngam syam layo tanampo arteli constituency ngalayo nak barok kawai ke rekasi jantia. Amar kadau ngakular repita ni kawai lara biru pibat yang jekular ngenyelong lang rikat kikam kikti lara pem tray mapi kesa tray kikon adien henrei lada ka hok gidudo benta da kei pat ginai sakalawai jong ki long dien pat ki pateng ki banangkha tipai ba anong sim sibon ko